Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1, tubahaye mwiriwe, tubifurije gukomeza kugubwa neza ngo amahoro y'Imana bane namwe. Kuri mikoro rero ni Nkomezi James nkuko maze kubimenyera, turi ku mugoroba w'uyu munsi kuwa gatanu tariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Reka turebere hamwe itangazo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize hanze umunsi w'ejo kuwa kabiri ryibasira igihugu cy'u Rwanda, dore ko itahwemye gukomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda kuba cyaba gifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwawe ikaze tubane muri uyu mwanya. Mu itangazo rero leta ya Kinshasa yashyize hanze ku munsi w'ejo kuwa kabiri itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Leta ya Kinshasa rero yamaganye byimazeyo imyigaragambyo y'agahato ikorerwa abasivile mu bice bivugwa ko byigaruriwe n'igihugu cy'u Rwanda. Kinshasa tariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ifite impungenge zikomeye ku myigaragambyo y'agahato ivugwa ko yateguwe mu duce dutandukanye two mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko turi mu maboko y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe uzishamikiyeho. Mu itangazo rero ryasohowe na Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru, leta ivuga ko iyo myigaragambyo yateguwe n'umutwe wa M23 ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda RDF, cyane cyane mu mujyi wa Uvira kuwa 16 z'ukwezi kwa 12, ahitwa Kamanyola kuwa 19 z'ukwezi kwa 12, Igoma ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12, ndetse no mu mijyi ya Bukavu na Sake kuwa 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Leta rero ya Kongo yamaganye ibikorwa yivuye inyuma, ivuga ko bidakwiriye na gato abaturage barimo abagore n'urubyiruko bashyirwa ku gitutu bagahatirwa kwitabira imyigaragambyo igamije kugaragaza aho bashyigikiye ingabo z'u Rwanda n'imitwe yishamikiyeho. Muri iryo tangazo rero leta ya Kongo kandi ivuga ko ibi ari ibikorwa byo gushuka no kuyobya abaturage, bikaba bifatwa nk'ifungwa rusange ry'abaturage. Leta ya Kongo ikomeza gushimangira ko gukoresha abasivile cyangwa se abaturage bo muri ibyo bice byigaruriwe n'umwanzi nk'ibikoresho bya propaganda bigamije kwemeza ubutegetsi bwashizweho n'igihugu cy'igihangange cya Kongo, byanze bikunze ari icyaha gikomeye cyo guhungabanya ubusugire bw'igihugu ndetse no guhohotera bikabije uburenganzira bwa muntu. Ibikorwa byiswe ibyica ikiremwa muntu kandi bitazihanganirwa bikaba bizahanirwa bikomeye ababyihisha inyuma, kuko batazigera bacika ubutabera. Mu rwego rero rwo guhangana n'ibi byaha, leta ya Kongo yatangaje ko yiyemeje kurengera abaturage, gusubiza ububasha bwa leta mu gihugu hose no gushyikiriza ubutabera abagize uruhare muri ibi bikorwa ndetse n'ababashyigikiye, kuko bibangamiye indangagaciro za Repubulika n'uburenganzira bwa muntu. Leta rero ya Kongo yashimiye ubutwari bw'abaturage bakomeje kwihagararaho banga kugwa mu mutego w'inyeshyamba n'igitutu cy'umwanzi. Leta ya Kinshasa kandi yakomeje guhamagarira abanyekongo bose gukomeza kuba maso bagashyira hamwe, ari nako bakomeza kugira icizere inzego z'igihugu n'ingabo za FARDC, aricyo gisirikare cya leta, kuko aricyo gikomeje gushyira imbaraga mu kurindira abaturage umutekano w'igihugu no kubungabunga amahoro. Mu gusoza, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko itazatezuka ku murongo wo gushakira amahoro arambye igihugu, igamije kugarura umutekano, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Iri rero akaba ari ryo tangazo ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Rero murare aryana, iyi ni Kabara TV1, turakagaruka.